Dünya ahiretіңерді дағы жақшы қылады. Ақиретте емес, мына ошол дүниедегі рахатыңар, дүниедегі анын жақшылығы дагы дүниеде сезіле баштайды. Аттан кейін, وَعَلَمْ أَنَّ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ عَشْرُ خِصَالٍ محمودة. أولها أن فيها رضا الله تعالى لأنه أمر بصلة الرحم. Bilgin deydi. Albatta tuğanlar menen karım katnaşka beken boluda deydi. 10 safat var deydi alımdardın sözü. Eğer insan tuğanlar menen karım katnaşka beken bolsa, tuğanlar menen mamileni üzböse, tuğanlar menen arazdaşıp, tarınışıp, bolboğun bir materialdın sebebinen, bolboğun bir kiçine bir akçanın sebebinen uruş talaşka barmastan, balkim tuğanlar menen mamilege beken bolgan insanda 10 maktalıngan 10 safat verildi. Birincisi, anna fiha ridallah. En birincisi, insan tuğanlar menen mamilege beken bolsa, Allah andan razı olur dedi. Allah'tan razılığını tavat dedi. Tuğanlar menen mamilege beken boluşlar. Alem ikincisi, idholu surur aleyhim. Ve qad ruya fil habari inna afdalal a'mal idholu surur alel mu'min. İkinci jakşılık, mına oşol bir musulmandın, oşol tuğanınızdın yüreğine bir kuvanıç tartılıyor dedi. Elbette Peygamber aleyhisselam hadisinde aytkan, inna afdalal a'mal idholu surur alel mu'min. Elbette amallardan jakşısı emne? Bir musulmandın yüreğine kuvanıç tartılıyor. Bir musulmandı kuvantırıp koysanız, bir musulmandın külküsüne sebep olsanız, bir musulmandın cılmayışına sebep olsanız, elbette bu amallardan en jakşısı dedi. Alemi siz tuğanlar menen karım katnaşlı beken bolsanız, kançadan beri kavaralılık akanızdı kavar aldınız. Kançadan beri үйüne baralek karındaşınızdı kavar aldınız. Mına oşol sebepten insan emne olat eken, mına oşol musulman bir tuğanı, oşol özünün bir kursaktan düşken gerek olsa bir tuğanına, yüreğine bir musulmandın yüreğine kuvanıç tartılaydı eken. Elbette amallardan en jakşısını kılat eken deydi. Oşon üçün tuğanda, ar birimiz, oşol ece karındaşlarımızdı, bir tuğanlarımızdı, kançadan beri kavaralılıklarımız var. Mına oşolordun ahvalından kavaralayla, kanday oltat jagdayı, jaşosu kanday oltat. Sizde tokçuluk bolup atat, anda kanday bolup atat. İlgeri aksakallardan bir söz var. Aksakallar da okusa gerek inşallah. Biz atalarımızdan, çoğun atalarımızdan uqqan söz. Janagı saman paya bolup da janagı buday egilgen, egin tala bolup da budaylar egilgen. İlgeri atalardan bir söz var, ata babalarımızın bir sözü var. İnsan mına oşol saman payada taktap aytkanda buday egilgen жерден kanday maksatка ketip atkan insan bolsa dagы al buday payanı depselep ötkөнгө hiç kanday ruhsat jok deydiler ilgari atalarımız. Hiçbirine ruhsat berilmeydi. Ol kanday jagday menen, kanday iş menen, kimdi kavar alıp, kanday bir jakşı amal menen ketmesin, hiç kimisine ruhsat jok budaydı depselep ötkөнгө. Balkim aylanıp buday payanı jana жерди budaydı aylanıp ötsün deydiler. Birok insan bir gana insanga ruhsat berilет deydi. Oşol budaydı aralap ötkөнгө. Emi ilgeriki atalarımыздın sözü. Al kim dese karındaşынан, jeyijesinden kavar algan ağa jeyini deydi. Munun maksatı ilgeriki atalarımыздın, mına oşol sözdü, ata babalarımыздın şu sözde aytkanda maksatı emne? Maksatı mına oşol hadislerden alıngan karındaşlar, bir tuğanlar menen bolgon mamilenin öte bir jogorу ekendiginin belgisi tuğanlar. Bir tuğan menen mamilenin ulu, mına oşonday bir abzil amallardan ekendiginin belgisi. Oşon üçün eje karındaşlarımızды esten çıkarbayla. Жүгүрүп барсаңыз, же bir kiçine bir nese kötörüp barsanız, tayeke, же olbosum tağa dep turup жүгүрүp kelgen bolsa, kiçine bir oşol karındaşınızdın baldarına bir kuvanış tartılap koysanız, bu en bir çoğ amallardan bir özü. Bir o kebirlerimizde karındaşımız ajraşıp ketkenine bir 5 yıl bolgan. Je küyösünün ötkönüne 5 yıl bolgan. Beçara kıynalıp bir 3 yetimdi je 5 yetimdi kıynalıp bagıp жүрөт. Ali geçe kavaralı eleklerimiz var. Ali geçe akvalından kavaralı eleklerimiz var. Kebirler oşonday bir emi übülöde düşünmöstük jagday menen kelip kalsa, bir kelindin sözüne, bir çaştı yaşandığın sözüne kulak salıp, mına oşol karındaşımızdı üydön aydagandarыбыз var naodu billah. Üygö batırmagandarыбыз var naodu billah. Oşon üçün kelingizler tuğandar, mına oşol eje karındaşlarыбыз menen bolgon mamileni,
ошол бир туугандарыбыз менен болгон мамилеге бекем болойлу. Бекем турайлы мына ошол мамилеге. Көрүп калган нерсебиз бар. Илгери бир падышалардан бирөөсү 3 уулу жана бир инисини согушка жөнөтөт экен. 3 та уулу бар экен, анан бир жалгыз үкасы бар экен. Бир тууган иниси. Мына ошол төртөөнү согушка жөнөтөт дейт. Анан мына ошол төртөө согушка кетет. Бир адам ат менен келет дагы кабар берет. Падышам, чоң уулуңуз кайтыш болду дейт. Анан жанагы падыша катуу өкүнбөйт, ыйлабайт дагы, ушундай турат дагы. Эми Аллах берди, ала турган дагы Аллах дейт. Башка сөз сүйлөйт. Андан канча бир убакыт өтүп, дагы бир кабарчы келет дагы. Падышам, экинчи уулуңуз кайтыш болду, экинчи уулуңуз шейит болду дейт. Алган Аллах, берүүчү да Аллах, алуучу да Аллах дейт. Башка сөз сүйлөбөйт. Үчүнчү уулунун өлгөн кабары дагы жетет. Ага дагы мына ошол сөздү айтат. Алуучу Аллах, берүүчү да Аллах. Биз ага кыжалатта болбойбуз, биз ага каршыда турбайбыз. Андан кийин төртүнчү кабарчы келет дагы. Падышам, жалгыз иниңиз кайтыш болду дейт. Жанагы падыша бир комнатага келет дагы катуу ыйлайт. Анан жана аялы келет дагы сурайт падышадан. Чоң уулуңуз кайтыш болду, анчалык кайгырбадыңыз. Экинчи уулуңуз кайтыш болду, анчалык кайгырбадыңыз. Үчүнчү уулуңуз кайтыш болду, ага дагы кайгырбадыңыз. Сиздин зуррияттарыңыз, сиздин урпагыңыз болсо, бирок алардын эч кимисине кайгырган жоксуз. А бирок мына ошол иниңизге мынчалык эмнеге кайгырып атасыз деп. Ал айтат го биздин эскилерде сөз. Аял көчөдө, бала белде дейт. Мына ошол сөздү айтат. Бала белде, Аллах кааласа дагы берет уулду. А бирок мына ошол инимди, жалгыз инимди мага төрөп бере турган апам да кайтыш болгон, атам да кайтыш болгон. Экөө тең жок. Ата-энемден калган жалгыз мурас мына ошол жалгыз иним эле дейт. Ошон үчүн жанагы инине катуу кайгырат жанагы падышачы. А сиз менен биз дагы мына ошол балдарыбызды деп, мына ошол аялыбызды деп, мына ошол аялыбыз менен же бир туган инибиздин аялдары бири-бири менен урушуп кеткен болсо, агайыны дагы бир курсакка баткан агайыны дагы бир үйгө батпай, мына ошондой бир чырдашкандарды, мына ошондой бир урушкандарды көрүп калабыз кээде. Тугандар, мына ошол келиндин үйгө келген келиндин дагы мына ошондой бир амалдарды кылып, мына ошондой бир туугандардын арасына бир бөлүп жарылуу, бир туугандардын арасына кайгы капаны киргизүүгө жол койбойлу. Алардын сөзүнө угуп, мына ошол бир аялдын сөзүнө угуп, бир туугандарга душман болуп калбайлы туугандар. Ал эми жанагы алымдардын сөзүнө кайтсак, тууганчылык мамилени улоодо 10 сапат дедик. Алардын экинчиси мусулмандардын, бир момундун, бир тууганыңыздын жүрөгүнө кубаныч тартуулоо. Мына ошонун соолу бар деп. Ал эми үчүнчү, инна фиха фархул малаика лианнахум яфрахуна бисилатир рахм. Эгер инсан тууганчылык мамилеге бекем болсо, мына ошол себептен периштелер дагы кубанат, сүйүнүшөт деп. Ал эми төртүнчү нерсе, анна фиха хусну сана минал муслимин алейхи. Ал өткөндөн кийин дагы мусулмандар анын аркасынан жакшы сөздөрдү айтат dedi. Не үчүн? Бир туугандары менен мамилеси жакшы эле дейт. Эми бир туугандар менен мамилеси жаман болсочу, бул бир тууган агасы менен да, бир тууган иниси менен да батышпаган адам эле деп аркадан балким жаман сөздөр калып кетиши мүмкүн. Ал эми бешинчиси, анна фиха идхолул гом ала иблис алейхи лана. Мына ошол туугандар менен мамилени жакшы улаган болсо, ошону менен иблис алейхи лананын жүрөгүнө кайгы капа жетет экен. Иблис алейхи лана мына ошол нерсеге шайтан алейхи лана кайгырат экен.